Theroni philang pialong PGR VGR long lelam kia puthak kidam ta porahut thorom songalam chipu pe pinpen karbiara thurpaksi kachi songasai dengponlo halabangsu kachi songasai ki dengponahut sarthi phangchwa longli chiri inkoraisi kiche kibe asotum kachirai pidera puthak thereponi phai troxiani ki tharlia sai dengpon popu em Amar Singh tiso kachi chakalam chak atengpen ki tharlia sai dengpon pider ahok philang pialong Amar Singh tiso ki chak tikanga tengke thereponi phai trokani abangke sarthi phangcholong le ki thipen aron ripen ke do ki thaga tuma hem anabangke tharli atpu bangso phan order lusitame dolo pusi tiso sang hopen rada thengnu lamchak chipitikang no Isia bangke la sarthi phangcholong lo la pen isia bangke boithanang su bangke la ke idik khone do la pen ke la dan sarthi phangcholong le bangke la ke Mas Hasrik after the bangke son pula de order bonta kidam tang thereponi phai troxiani anta thangnat ki tharlia sai ke deng de derajo sai jok je sarthi phangchu lapen alangli long kachirap dun lit songrong pharpen kidanglo pinang anatum dongkamukam revenue circle sai hemalong SK Mondol ARO atum adung pate bogdamsi kupia potsi atoyani pen eviction asai dengdam de derloma war juponlo bangso tengpen alam kilong tengpen sarthi phangcholong lelong aron ripen kido atuma phan tharli dam nang popu abangke non puanta alam toy nang lele lang pusi lit songrong pharpen ningje pong Pelang pikrong prilong labang so kachesong halaso armungang bong kaning jete kang haladak bangen nipai proxier ni mande March 7 ni labang so eviction claim popo order do edlo pula mang halabangke ilitu mang jasemet non aman bangke ladak circle office ongda labang so athepi bangke eviction claim nang popo bang alam atoya ni non ata nang lelelang non anang lelelang posli pini alang li dak methang chewang se alang li si petition mi tekang lo high court pen atoy ni bang council fan cp lo dak ladak district court pen itum han si nang pa hailo pen chenglok along ta kachedan do anta alang li phan long le bangke pinang po la long le pek nang pola pen aron rik itu tuman manget harle nang pola pen ing sai nang pu pensi alang lipan si atoy ni bangke aron tang doan ben alang lipan sampai piniar nita ada Karbi Anglong Termas Council kacari pen land belongs to Karbi Anglong Termas Council to hangbong isi inherent subject transfer subject poi pit sami Karbi Anglong Termas Council pen kopi kamat haton mare komat phan koson nga pheris sami labang so long le bangke non anta long sar thipang cholong le hai Karbi Anglong angbong arlo dot thip sar thipang cholong le thibor idet pen kichirai bor idera tumaphan non anta ki tharli dam jelama matsi ave lasi Karbi Anglong Termas Council kicharia tum komadnia phan ka phiri dukok ki haisi ki hai hilo lapen ki plak ki plexi ki thek hilo pulote nang thandak non nitum rat pen klemaling klempo sita hala so hut kopini soluk sodak nang dukok pulote lake Karbi Anglong Termas Council tumsi adai che enangji puta ningje ponthu lapenan bar bang raja semet pet non labang so sarthi phangcho long le ningkan ingkoi bak do pola bang so long le phan kacherai bor I ki bor I non anda Karbi Anglong Termas Council ke flak tek kang sai tek ke lang tek ki pi tek hala so bang yong selada nang than thu da goi jong si Karbi Anglong Termas Council tum jong se alang li tum so flak tek lapen jong se alang li phan jong se long le boy pek tek tum rat tum dai tum sai tek rat tum thur pak pen tum labang so che song thu nei kali polote kali tum alang li tum se tek thelo polote rat phan tum tek thelo purang than da goi nang li tum punoi ni tum rat tum thur pak pen alang li phan along li kopi ma kalong kapalong nei alang li pharman kopi along le ma komak chi kacherai bor dem la rat thurpak pen labangke tum ing sai thuji la se hala so kang sai long ku pini soluk so dak do kok pore hala bangke Karbi Anglong Termas Council tum se atai che nang pohlo so bangke dongkamukam pen wiki be Karbi Anglong live